možemo krenuti utakmicu za treće mjesto. Ovaj skor protiv Zagrebačkih Komišana. Ma ne, u redu. Ma ne, treba se. Evo. Ajde, hvala. Zagrebački Komišani s malo manje odmora, ali šta je to za vas? Još ste mladi. Imate 2 haka za redom, onda je džaba. Čekaj, ovo je neka sad malo. Onda što vidite ovo.